Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Banyang hakajing persyang kejong ilala Banwan Lam ya kata ke hospital negrims syakani kejela kay baka kong aperin kanle kanteng jemau ya ke sarkar kebe bakari kebain kejongi kadang don kam Shimon ba ijaka ay sumar banyarap ya kita kinong syong snong kiba syong kamtam lelei haki jaka kiba kendang lemba kiskims kiba per nganduriap banpet baya ki jaka ay sumar haki jaka nong kendong day ban benklan bat kap sarkar kebe kadai ban mang Shimon katingka nang banginla ban penbha ya kata ka kot kakya hakane kejela baik kejongi kabaar hakajenyat lenti kejonga kibabon kipatpa kiot kinam baki jaka nong kendong kidang duna yaki skul he kiban ai jing hikai yaki kon kikti kijongi nang bakita kijaka kendong ru kinyo kenta hakapuli kaputhi ngan ra yakane sa parliament bat ngan diman na riitya bakidei ban ayangi mang tengka kabalyarap ban ra yaki college ki baper sa kijaka nong kendong kabalay ngan durya he ha parliament ban pan na kasorkar kami bakan yarap yakin nongrep kijongi ngidam kam ban penklan yakat terpeng jong kinongrep kasorkar MDA hakini kisnem ki bahnriu tali patalay lam lenti yakani kasorkar kilala ban ay jing yarap yakin nongrep henrei kidang bon kijing tuna bat nandra ya kata ke agenda ban pet baka sorkar kebe kaya rap kam kerke na kabenta kinongrep nganyada ya kata ke hok jong kinongrep ban yo ya kita kijing mentoy ki babon kum kata ke cold storage kum kata ke agriculture hub kum kita ki SHGs baki farmers groups ki baper ngidei ban pensngau sa kasorkar kme ba kajela kajongi nyau pon pasen jom kinong song snong dei kinong rep tunget mapi ki basyong pelun jom ka kamtam kani ka constituency maulai baka kong aperin kanumbam soot hapo parliament kawai kajing yo kajonga kajing tip ha kajing ya jonga saudon kalong kajing dong kam bandon kerke ya ka college ka baki khot ka medical college ngila dong kam kerke ya ka medical college namar ki jaka ai sumar jongi baki khon ki jongi ki bakwa ban pule ya ka MBBS ki shem jinjar ban yo ya ki seats bat kamtam bat yala kajong kasnong ban laywat ya kata kajing nang jing start ban long doktor syaki jaka ki bajngai ngatrai sitom ban ra ya kata sa parliament bat ngakermen bahakawai kasngi hakis nem ki ban sawan ngan sala ban pen urlong ya kata nang baki jaka ai sumar kejongi ipatpa kijongi kinyo mentoy nakata ngakwa ru panyatho yapi bahaka jing yad lenti jonga nakisnong kibabon baha ngayo pawala ka sarkar FDA 1 bat ka sarkar FDA 2 kala tray borba ban penbaha yakilenti kisengken syaki jakanong kendong kala day kapor baka Meghalaya ka Shillong seat kadai batjit ya ka MPP ban ra ya kane ban yalam ya kane sa kumat nang manginyo ya ka mangteng ka
lenti ki sengkin kuparalok ki basyong hangni hamalai jin bandalong ngalaya lablang yupi syakinda kijaka ki badang donkam yang kata kalenti ka sengkin jin dapin dalawan batna syamarmam jin dapin lawan batna syakitan janji hil sutna saipum kidang donkam yang isurok ki babon bat ngalom syong tat ngan yen ngan kren nakabenta kajela kabae kajongi sa kawaide kadon kajing keno baka BJP baka MPP kadai kajo ngatharai kinong song snong jongkawan sulong parliamentary seat kinong bid yakata kakhana bat kanya election lada kalong kumta kajing kali jonga yapi kinong song snong kamolai balay how hajar arpulai man iway pa iway i constituency ka BJP kalami penmi candidate ha ka MLA election kata ka BJP kalas ngau day baya ka bakamla bakan rum syaka jela ka jongi baki mang baki kwa panyarap ya kata ka NDA partner ka jongki mangi ki NPP ngim kantat ya ka jingkersyan jongno ru nga habang alet nga kaway kajaka siya kaway kajaka nga juong yikipat ba lada piday ki BJP totally lang nakabantadyo nga lada piday ki UDP totally lang nakabantadyo nga lada piday ki VP Piru totally lang nakabantadyo nga nakarpat rin yakinong siyong snong bakinong harya yaladi haka MP election kenang bakan wan ka jingkala kabangidon kam kerke himla balong badai tang ka MPP kabapelong meeting hakis ngi ublay ngalayat nakaway ka snong ki candidate baro ki kron kumjo